Kadorbar baningkong jong kayeng dorbar thau ain Lok Sabha ka bakhat pra kala sedang menta kasni ha ka baki MP badang Syajit Thma kira bam smai Menteri rang ba du jong kari Narendra Modi ulolong ubaningkong ban bam smai kum udkhot kayeng dorbar Menteri rang ba du jong kari Narendra Modi ula ai ka jingkren lingkot syakilat pathai kubor halor ka dorbar baningkong jong kayeng dorbar thau ain Lok Sabha ka bakhat pra bat ula banjor halor ka jingyas nguthu jungmut lang bat ban penya ya ka Viksit Bharat Penbam smai ka Presiden Murmu ya u Bhartu hari matab kum ulampang basipor jong kayeng dorbar thau ain Lok Sabha ka bakhat pra Kentok persak kasang Kongres ya ka dorbar halor bun tedi kimat ki beidai bat ka eksemenit ka jingjaya tengkural bat ka jingkiu dor kimar kimata Kentai ka trat ka koi ka kya halor ka jing penbena ling baki rinsan social media balak banyo ya ka health insurance na ka benta ki temen ki kru